Israel le Gulf State Bahrain ti chuan inzom na nei turin inrem na chin sia thlak tak an siam tak thu US President Donald Trump chuan a soya ni somthum chunga Arab ram Israel nena inrem na siam pahni na an ni ti in a tui chui ngal bokani kumtam tak chung chu Arab State ten Israel an nara Palestinian boy na chin fel ani ma chuan inzom na nei an du lo thu an soi to thina ni ma se thakalta khan United Arab Emirates chuan Israel nena inrem na an lo siam towa Bahrainin azui mairin na alian lok sa to ani kumin January thla a Palestinian Peace Plan siam tu Trump chuan Israel Palestinian boy na chin fel tumin ma alana sa hlea ti hian Bahrain hi Middle East a Arab ram zinga UAE Egypt le Jordan nuwa kumsang khazakwa somli le pariata din Israel pom le masaber anita ni Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan inrem na dang om le awangin alom thu soin tun hi inrem na bung tharania inrem na chuan inrem na ashinganga economy chuan economy ashingang rem na om theinan kumtam tak chung ma kan la a tuna chuan inrem na in min tuam to don ani ti na soi Trump chuan voina history a thil chin sia thlak dang a thleng ti in a tui thunga kan thian tha pani Israel le Kingdom of Bahrain te chuan inrem na an nei ta ti in a soibok President Trump chuan Twitter a ram pani te thu chua in trom a post zui boka heta hian Trump Netanyahu le Bahrain King Hamad bin Isa bin Salman Al Khalifa ten ming an zia hanani Middle East a inrem na om theina na thil chin sia tlak ania tia soin hei hian yang hi na security le nyang nar na athlen don ani tin tarlan ani bok UAE point lo momati thu soizuin Ministry of Foreign Affairs chuan kan region a yang he na le nyang nar na thlen tu turin rem na poimo le chin sia tlak ani ati zui bok ani ma se Palestinian official te chuan thinrim takin an du lo na an nan tir ngala Palestinian Foreign Ministry chuan Bahrain atangin an ambassador an ko ho ngala Palestinian National Rights namnul le Joint Arab Action chalo na an ti thungani Palestinians te hi Palestinian State chungchanga le Israel chungchanga Arab ram te kuta ain ngat burani Gaza thunun tu militant Islamist group Hamas te chuan Bahrain thutluk na chu Palestinian tana thilpoi thei tak ti in an soibok Iran Parliament Speaker ayo le International Affairs Special Advisor Hossein Amir Abdullahian chuan Palestinian te phatsan na tiin a soibokani tuna Israel chungchanga malak na hi Saudi Arabia le Iran imhel mak na tunaya zual zel rin chuania ngai ania rampani te inhel mak na hi sa khona thila an ngai dan inang lo wang ania Iran hi sia Muslim zui tu te ni in Saudi Arabia ro sunui Muslim an ni thonga UAE le Bahrain te hi Saudi ali te an nia Israel ang bokin Iran len zual zel law an ni Saudi Arabia malak zui zel dan tur chu ngai ven hlober ni in Bahrain le UAE angin Israel ram anga pom na emo soi ala nei belo thungani August tha UAE in Israel nena inrem na an siam ma kha chuan Israel ram chuan Gulf Arab ram tu tema diplomatic relation anei pui anom mi alawani thakalta khan Israel atangin UAE direct flight masaber thlotir ni in heta hian President Trump mak pa Jared Kushner chu achuang tel ve nge ngea Kushner hi juda ani thunga tuna Israel le UAE le Bahrain te na inrem na an siam theina na meijang hlap tu berangai ani Israel howin inrem na an nei pui Arab ho hi tu tenge an ni le khovela le khabu mak dang lamber Bible hakan keu chuan Genesis bungsom paruk chang thuma Abraham le Sari te boy nu Hagari laka Abraham fa paming chu Ismaila ani ti kan huang Bible a vek Abrahaman Isaka chu halral thil thanatan hlan atum thu kan hu boka Muslim howero chuan Isaka ni lovin Ismail zok hi a hlan ani an ti thung heta tak hian Muslim horin dan le Christian terin dan adang lam chho ta reng ani Zolne Muhammad poka Ismail thakal zel ni in an ngai mi amai ni adik chia Arab namte hi Ismail thla te an ni ti chuan pathian nge in Abraham hena Ismail po chu mal asom tur thu le chitam tak thla ala nei tur thu te Hagari chu sari du dan nge in ano chu tak thu le
thalera an ba bai thu ba ka hagari hne na van tir ko in lar thu nen Genesis bung somni pakhat chang som pahni atanga somni pakhat kan chiar chuan heng thu te hi kan hmu ani chu wangin Arab nam te hi Abraham fapa upazok Ismaila thla dik tak te kha an ni ti hi phadrual lova chiang ani pathian tu tiam angein tuna hian Arab nam te hi maktadoi zali somni vel an tling to a anram opchin po square kilometer maktadoi som pathum nuai khat sing thum sang ni chathum somni le pasari lai atlinga ma se sarkar rang rang somni le pahni laia anin thren dar thunga chung te chu Algeria Bahrain Comoros Djibouti Egypt Iraq Jordan Kuwait Lebanon Libya Mauritania Morocco Oman Palestine Qatar Saudi Arabia Somalia Sudan Syria Tunisia United Arab Emirates le Yemen te anni tunlai hian Syria hi an suspend ani ome Arab League anti Arab namtang rual pol ro pui tak mai hi March ni somni pahni sangkha zakwa somli le panga khan Egypt ram Cairo khopuya din ania atir taka member chu Egypt Jordan Lebanon Saudi Arabia le Syria te anni soita kangin tuna chuan ram somni le pahni lai an lo ni ta andin chan bulber chu independent ram an ni na in hum him sakton ba ka leido nei anom phot chuan koikom thinang thap thapin tang rualang wo ti ani ber mai Israel ram lo piang lim nuai bo le ngal tum tu te kha he Arab League member te hi anni zol nei nia an chal Muhammad pian ma kha chuan Arab nam te hian sa kho sang sang an bia animistic ram hoi bia Christian Judaism Mandaism le Iranian sa khuwa Zoroastrianism Mithraism le Manichaeism te an ni hlom edi zaruk som pathum vela Muhammad a chuan sa kho thar aron din chhota a Arab ho po Islam sa khuwa anin let zota ni Arab mi pui maktadoi zali somni chuanga hian Christian maktadoi som pahni vel an lom ve a heta hian thilmak emem mai soi turom le ta chu Arab nam maktadoi zali chuang dai atang hian Nobel Peace Prize lo mandong thei som chi an loma pahni phei chu ram danga khosa an la ni zui juda te fin big emem na chan hi mosia dan zomin eile in lama anin sum thei wanga ni yang ti in metam tak chuan ngai dan an neya ma se Abraham thla ve tho mosia dan phei chu overlu tuka zom thabok si Arab nam tin en hian anin thlau emem mai ani chu mai ani lo Muslim shim hi khovela maktadoi sangkhan le zariat chuang anom towa juda tin en hian serle sang tamjok chu ai nangani ma se Arab ram tin en vek bel khomin Nobel lom mandong thei hi som pahni chi an lom zuknia judanham ain alet za ain an tamjok ani sia thildang ani theilo an pathian biak hi adik lawaniang ala ti in tlai pin tong trai ma se chang tu om si lo chuan om zia anei don lawani Bahrain ram chu Arab ram in sui khom ram somni pani zinga ram pakhat chu Bahrain ram ani map in ei lo poin smartphone atang khan me dilis map han met chuakla Gulf of Oman hanjong photte imhu huna Gulf of Aqaba lu chola veilam panga khan mani loka Israel in inrem na an siam puitak UAE imhuang khamisira khan thliarkar zim te alom venga kha Bahrain ram chu anie ramzim te Aizol district po tian lo square kilometer zasari somrial leka zawani mishing maktadwai khat nuai ru le sing sari chuang anom thunga za sompali vel Christian anom vea okas ni sompali sangkha zakwa somsari pakhat khan British lakatangin independent an puanga Arab ram dangte ang thawin oil sumdon na hi an sumhnar berani an hausa thokhat lebok kumtin mi pakhat sumlak lu po US dollar singli sangli le zanga atling dai mai lal ro rel na ram ni in tuna andal berachu Hamad bin Isa al Khalifa ania ama hi sipai zongjong ho du ber ani hal bok athi huna ama thak tu tur afapa Crown Prince chu Khalifa bin Ahmed al Khalifa ani po hi sipai lama commander in chief ni na pe kania Bahrain hian ni som pakhat September sangni somni khan Israel chu sarkar pakhatanga pom andu thule Israel nen remna kongzo zai an lorel le ta soifo thinangin Arab ram rau po khu anin tithiam lo ngun emema
Saddam Hussein phei chuan Arab ram song op alo tum to thin ti kan hre to a hetiang deuh hian Iran hian Iraq Lebanon le Syria vela ma ala meka Arab ram te naw tan chuan Israel thazar hnuaya inhum him hi apoimo emani Israel mel malhun Arab ram pali ngotin Israel ram chu unrecognized ve to don chu ania Arab ram dangte po an thin lung anging ve loi hlom nge yang le Israel chian nima sa piang an ni hlo ani mai pathian thu hi a thleng dik ngei don sia Bahrain chanchin le kai hnoi kan hreta sipai lama hian enge an din hun lo thlir le thuakila The Bahrain Defense Force anti-Bahrain sipai pol sang te chu Ministry of Defense hnuaya om ni in Royal Bahraini Army Royal Bahraini Air Force Royal Bahraini Naval Force Royal Guard Bahrain Royal Medical Service te an nia an Supreme Commander chu kan soitak Hamad bin Isa Al Khalifa nia annoya hian Commander in Chief ni na in afapa Khalifa bin Ahmed Al Khalifa chu Commander in Chief ani Defense Minister General Abdullah bin Hassan Al Nuaimi ani bethung an ramazim boka sipai po an nga lem lo le sipai tanglai khomwal sipai thlona sipai le long sipai zongjong bel khomin sin khat sangre le zali an nei ve a ram ven himna na an sum hanero US dollar tluk le dingon khat point pali pakhat panga atling ve dai hei hi an ram sum de chuwa tanga za pathum point paruk atling pha kani Bahrain hi sipai an nei tlem ngai tu in ral thom an nei thajek maya sipai man chi thlona zale pakwa an neya chung zinga som pasari chu fighter ani trainer aircraft hi som thum le pasari lai an nei boka helicopter som ruk panga an nei zinga attack helicopter an ti chi hi som ni le pani ngot atel bok main battle tank an ti hi za som riat an nei baka tank chi khat tho armor vehicle an ti hi zariat som li le pathum lai an nei bok tank chi khat lai puilian vua self propelled artillery an ti hi somthum le pathum nein nu kalchi tower artillery hi somni le paruk an nei baka rocket projector som pasari ngot an la nei chawani sipai man chi long somthum le pakwa an nei singa pakhat chu frigate chania abak zong somthum le paria chu patrol boat an tiang chi ani tun tumatan chuan hemi chin hi nile phot mai te se